kedai All India Radio Shillong ke kubor ban puledo Richmond Karluki. Kimat bekongsan jong ke kubor mentag step. Menteri rang badu kari ula play ke conference ha kejing rake ya ke Vigilance Awareness Week. Ha Meghalaya nyopo ngut kibreu kilayo thamai ya kejing pang COVID-19 hinen kesni. Badu menteri ketenat road transport and highways ke Sarkar Pedang ula play yo mau nongrem na kebenta kendai teliki project na surok ba ha kejela Tripura. Ka kubor ke babniat. Ka Central Bureau of Investigation CBI ke penlong ya ke National Conference kebayahap at ketayo Vigilance Awareness Week ya ke baju penlong he India man la ke senem nadu ke arpunyo terik urisau hadu ke arterik unai wiang. Menteri rang badu kari Narendra Modi ula play ke conference Senin ke Janmet bat kamat pedeng kalong ke India ke bapit ngor ke India ke baya caprang. Menteri rang badu ulaong ba ke India ke laya caprang ban omyai sya ya ki kambam sap. Ulong syuk-syuk bagi kam sensyar ke haban long ki bakoj badan jingkit klik bala ban ai jingken bat bala ban ai jubab cek kibriu na kebenta ban wanra ya ke jingroy. Ulong ru babaro kibriu ki haban trelang persya ya ke jing bamsap bat kane kam de ke kam tang jongko we ke kenhun nrei jong baro lang. Syuk-syuk ulong baki baduk ke leyo bet shispa na ke shispa ke jing mentoy lengba ke jing penpoi bet-bet ya ke jing mentoy na ke pisa syaki bank account jongki. Ula kentu ya borok ki beriau hakari ban pentlan ha katma persya ya kejing bamsap. Ya katayo Vigilance Awareness Week la rakhe nado hnen kesni bat kan ya hado ka arterik naiwing. Kamat pedeng kalong Satar Bharat Samrit Bharat lane ke India ke bapit ngor ke India ka baya chaprang. Central Vigilance Commissioner Sanjay Kothari ulayalam ha kejing smai ha ka Central Vigilance Commission ha New Delhi. Sanjay Kothari ulaong babaro ngidai bantrei da kajing le renti bat kajing kuot. Ha kawai pat kaliang kakat lingsun ha umroi kelarake katayo Vigilance Awareness Week. Director kene kakat lingsun Manish Kumar Agarwal rengkat bat kinong trei kene kakat lingsun kila semai benele persya iki kambam sap. Kibor kene kakat lingsun kin penlong ya kijing kop baper bakentup ya kijing kop kentip kajing drodor bat ki workshop. Ha Meghalaya nyopo ngut ki beriau ke liok thamai ke jingpang COVID-19 henen kesni. Badak kini ke jingdon ki beriau ke badang don unu kenyang jingpang hadu mentah kalong si hajar sauspa katwai ngut. Iwe ibreu na ke distrik East Khasi Hills i badan unu kenyang jingpang ila klat no henen kesni. Badak kini ke jingdon ki bala klat baro kalong prapu arngut. Ki kubor na ke Directorate of Health Services ki atho ba shispa nyopu arngut ki beriau kila koit henen kesni. Ha Arunachal Pradesh shispa sopo nyongut ki breu ke liok thamai ke jingpang COVID-19 henen kesni. Bad arngut pat kila klat no henen badak kini ke jingdan ki baklat barok kalong lai pusan ngut. Ka jingdan ki breu ke badang doni unu kenyang jingpang haduk mentah kalong ar hajar shispa nyo pusau ngut. Ha Manipur hendre ngut ki breu kila klat na ke jingpang COVID-19 henen kesni. Badak kini ka jingdan ki balaklat barok kalong shispa san pongut. Shispa prapongut pat kila yo thamai kene ke jingpang hnen kesni bat chispa san pongut pat kila koit hnen kesni. Ha Nagaland hendre pulai ngut ki breu kila yo thamai kene ke jingpang bat lai pusan ngut kila koit hnen kesni. Ka jingdon ki breu ke badang doni unu kenyang jingpang ha kejela Nagaland kalong si hajar praspa andro pongut. Ki bala koit baro na ke jingpang COVID-19 ha keri India kila tam ya ka nyopu ar lak ngut. Bat ke jingdon ki bala koit mentah kalong kandai pau point hreu ar nak shispa. Secretary ketenat ka koit ka kya kari Rajesh Bhushan uliatho batang hapo ka khat laisni ka jingdon ki bakot kala kieu na ka hreu pau lak ngot sya ka nyau pu ar lak ngot. Ka jingdon ki baklat ru ka duna bha bat kalong tang iwei point san not na ka shispa. Bat ka jingdon ki baklat ka duna hado kata-kata bat ka dekawei na ki baduna tam ha ka perthai. Kani ko kubor ka Wan Shafi nak All India Radio Shillong. Laitli kijing mlian bangi barong ide ban buat perking banyada bat ban lait na kijing pang COVID-19 bat kita kilong. Deng mas ni jing dakmat bat khmut penjingai iwe na iwe pan habai dan lang haju sait bhai kikti bat betabhai ka khmat bat le kita bonsin. Tung ini trelang banilai persya ya kejingpang COVID-19. Naga Shillong Station joko All India Radio ngine beteng biang ya ke kubor.
Menteri Ketenat Road Transport and Highways ke Sarkar Pedang Unitin Gatkari hinin gesngi ula pleleng bak internet yau mau nong rem na kebentak handai teli ki projek shna surok ba haga jela Tripura. On penlot ar nyau spa san puar kelor tengka na kebentak menshna yaki surok ba arspa an rupuar kilometer haga jela. Menteri ula penbenaru bak ketenat kan sepen kre yaki detailed project report na kebenta saya south li ki surok ba bakentup yaki surok bypass badai ki 4 lane haga nong ba Agartala. Kini ki project kenyarap ban kentiau yaki jingya kayi bat kari Bangladesh. Kin donru ki banyarap haga ban pensuk yaki lit kawan bat kejingya kayi bat kejela Mizoram bat Assam. Ya ka jing pakhang ne ka lockdown basitayo la pentrikam ha ka Aizol municipal area na do hnen kesni kum shibenta na ka jing persang jong ka sarkar bantai la kam ka jing sapriang ka jing pang COVID-19 ha ka nongba Aizol. Namar babon ki breu ki layo ka ne ka jing pang bat om shim lala bantem nano ki layo. Kibon ki breu ki badan ki dak kishin jong ka jing pang ha Aizol bat ka ne ka long ka jing sngo kya ki bor ka tanat ka kot ka kya. La sheme karai ban pentrai kam ya kene ke jing pakhang ha ke jing elang bala penya do menteri ke tenat ka kot ka khya ke jelau ar lal thangliana balawan bane shim bentar ki he sarkar ki doktor bat ki nomi khmat na ki seng bom de sarkar la sha tangi kali baket ki mar bakong san bat ki badan kam manit pha sumar ban kin ya Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council badikmi ekatnat development uba Martel and Mukhem uletho ha kayeng darbar ba ka Khasi Hills Autonomous District Council kampat di opdiang ya kanu-kanu ke jingerap pisa na katnat Tribal Affairs ka Sarkar Pedang hapo ka artikel arspa nyupusan na do ka senam pisa tengka arajar ka nyau arajar ka pra habujubab e ka jengkeli belawan ra do MDC ka maukar pentor umkra uba pensngan NCM Uba Martel and Mukhem uletho bala jupha ikjing terwa syakatna Tribal Affairs lengba ke Sarkar jela man la kesnem banyo jingerap apo ka artikel arspa nyupusan hendrai ompat juyo priang pat ikapisa hadu menta Ya ka parit ban pen scam ikisipai ke Assam Regimental Center Lapenlong ha Happy Valley Shillong henen kesni ha ka bahan rup kundai ngot kisipai bladap yo jinghikai kila shim smai Ukong sana kani ka parit ulalong General Officer Commanding ka 101 area. La penlong ya kani ha ka Parson Parade Ground ha Happy Valley daga babot renti ki kendon maniada na gajing sapriang gajing pang COVID-19. Haba ajing kran ya kani gajing yalang General Officer Commanding ka 101 area ulero ya ka mensiam syakri jang kini kisipai ka Assam Regimental Center ya kari baro kawai. Kashnat pulit peniat kali ke Shillong Traffic Police kalarai bandan kuna ya kinongnya akali ki bapendan kambakla ya ki hazard light ne ki double signal ka bapenme arteli ki signal shisen penme katkum ka kendon shispa nyopunyo jong ka Motor Vehicle Act katkum ka ne ka kendon ki breu ki bapendan kambakla ya ki ne ki signal kila bansha dan kuna hadok lai spa tengka Haga jing shisha ya ki signal day ban pendan kam tangla da kali kalong ka jingwet hadien bala sneu nedon ka jingja accident Hendrai ha Meghalaya bat hakiwe-kiwe ki jela ka than shtilam mingi ki breu ki pendan kampen ban penni bakitmu ban let shakalenti ke basaneng bat kimmut banyat shakadiang ne shakamon Hendrai kane kalong ke babakla bon kinong shong shnong ki lepen pau ba ka tenat transport ka dai ban ajing hikai ya kinong nya akali halor ki kendon ki bahab hapo ka Motor Vehicle Act Ya ka jingkiang Feni Bajrong iway 0.5 kilometer ke bapenyaso ya ka Sabrum ha India bat ka Ramgarh ha Bangladesh on pendap kat ha ubnai no pra menta ka snem. Ya ka nela pentip do Menteri Ketenat Road Transport and Highways ka Sarkar Pedang Unitin Gatkari hnen kesni. Ha ka jing play leng ba ka internet yo mau nongrem na ka benta ki project na surok ba ha ka jela Tripura. Ka jinglot na ka benta ka jingshna ya ka jingkiang Feni kalong shispa arp kundai klor tengka. Bat kani ke jingking kanyarap ban pensuk ya ke jing penpoi mar na Chattogram bat Kolkata. La terbaru ban bo ya ke integrated checkpost hajan Sabrum ha India. Haba kerana ke jingilang play Menteri Ketenat Development of North Eastern Region Dr. Jitendra Singh ulong ba ke jela Tripura ke kerdop jong ka mat rekam Act East policy jong ke sarkar. Bat chen on sepeniat ya ka rel na Tripura sha Bangladesh ban kentiu ya ki kampen roy ha kani ka than.
Bat kapto ko kubor kalakot akan nega step kabalawan Shapi nak All India Radio Shillong. Ngipen kan mau pikinong snap bahak kapor prabajeng ne so baka Delhi Station naga benta ke kubor ha ketin Hindi, kaban bot aga kubor ha ketin Pareng ha kapor Prashteng. Ha kapor kandai baje naga nega station pinyo aku kubor naga tanj telam mingi ha ketin Pareng. Kapor menta kaladap Praduna San Minute.